Gospođo Mićunović, dobar dan. Ja sam Danilo, imam 17 godina i trenutno me snimaju, kako vas lično zovem, na konferenciju Budi muško kluba. Sigurno ste čuli za taj klub. Niste. To je klub namenjen srednjoškolcima koji su spremni da promene pravila. Da, mi imamo gotivne radionice zanimljivog sadržaja, da. Učimo kako da iskuliramo tuču, poštujemo različitosti. Klub je sjajan i od ove jeseni sa nama su tu drugari iz čak 20 gradova. Svi ćemo se okupiti na nikad jačoj konferenciji 27. septembra u Domu omladine. Konferencija počinje u 12 i puno bi nam značilo ako biste mogli da dođete. Hvala puno. Hvala na pažnji i prijetan dan. Nikad jača konferencija.